Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sekulethela zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi zibasuse-ke ubuhlungu-ke abalaleli-ke abaningi laphana-ke balo-ke ukhozi-ke indaba-ke noma-ke udaba lentombazanyana-ke yakwaZulu laphana-ke eyi-slow lena-ke ichaza udaba lwayo-ke laphana-ke okhozini mbukeli-ke ihamba nalo-ke laphana-ke ithimba lakhona laphana-ke kuyitholeleni mbukeli-ke ngempela-ke intombazane-ke ichazile ukuthi-ke ukuzwa kwayo noma ukubona kwayo ukuqala kwayo ukubona ukuthi ngempela-ke iyaphuza ke khona ke ukubamba izinto ke eyisuke isho yena laphana ke uthisha ukuze ke zingene laphana ke engqondweni nayo ithi yanakisa ngawo-ke laphana-ke ifunda ugrade 4 mbukeli-ke nansi-ke ividiyo-ke ephelele yakhe-ke laphana-ke usisi wakwaZulu-ke echaza ngodaba lwakhe lokuba islow lena waze washiyana khona laphana-ke esikoleni mbukeli-ke lokho-ke okuludaba ngempela-ke olubuhlungu njengoba-ke echaza futhi ukuthi-ke ngempela-ke akakhoni nokufunda nokubhala kahle njengoba-ke eyichazela-ke kuyona le video engizothi-ke ngushiye-ke nayo-ke lapha-ke mbukeli bese uya laphana-ke comment section sizwe uvo lwakho ukuthi-ke usisi ngabe-ke engasizakala kanjani-ke nansi-ke ividiyo ithokozele siyabonga. Yeah, sikhuluma indaba ebuhlungu la kadadewethu uMaZulu njengoba khona nje studio uhamba naye othi naye esikoleni ube nalenkinga. Yebo impela ngihlangane naye udadewethu ngesonto elidlule wazivimba nje emall wasicela ukuthi unenkinga la acela usizo sicela simfundise umsebenzi. Sabuza ukuthi ufisa umsebenzi ngoba usamncane njengathi usafunda isikole uthi akasafundi. Unenkinga ke ukuthi ke esikoleni wa drop out and umsebenzi futhi awufunayo kunzima ngoba akakwazi ngisho ukubhala. Uma sesithi siyathola ke sixoxa naye uthi wayenenkinga yokuthi esikoleni ngakwazi ukufunda kahle. Wathiwa islow lena. Ngiyazama ukhozi nozama Mseleko. Ukhozi FM luhamba phambili. Izandla nelini. Babegcina bemdudula bona. Ukwama class bemphushela phambili lokho ngenxa yakho ukufeyila njalo. So ngase ngiyibona ukuthi ibalekile ukuthi mhlawumbe singazama ukuthi size nawo ukhozini sizofundisa abazali kanye nothisha nabafundi ukuthi bangamcwasi ngoba naye bathi bemcwasa bembiza ngesidumo ngoba bebona ukuthi uyafeyila kanti unenkinga yokuthi uyislow lena. Sithi ifunde izingane ezinye iphase ehamba ngayo zoyena usela ngemumva nothisha futhi mhlawumbe akakwazi ukunothisa ukuthi ke umntwana uyasalela ngemumva. So ngakubona kubalekile ukuthi niwe ngathi le topic singayiletha naye kumntwana azozikhulumela yena ukuthi ke singababona kanjani abantwana abanjengalabo. Yebo. Ndaba zethu asawubona. Kunjani? Sikhona sisi. Awusichazele esikoleni ufunda bekunzima kangakanani awusithathe nje usibeke esithomeni njengoba umkhwanazi esethe ukukha phezulu. Yebo angike ngicela ukuchaza bandla ngiqala ukunothisa ngifunda ugrade 4 ukuthi ngasayila kakhulu. Umuntu okanje ngama slow lena esikoleni umthisha mayifundisa kakhulu akamlaleli umuntu uthi amlalela lento ayishoyo isuke ifana ukuthi iyangena iyaphuma ayihlali kuwena. So esikwenze umuntu kanjalo ujwayele ukuthi classini futhi adlale akuthisha akamlaleli ngoba because into esuyilalela akayizwa. So esikhona ngakhe lebe ngidlulisa e-primary kasi lebe ngidlulisa ubhuti wami ufuna ubhuti wami eclassini. Kuthiwa akahambe nami phandle ungiridisa ukuze ngizofunda umsentence elilodwa ukuthi ngithole imali lokuthi ngiqhubeke nami ngilinje izingane. Afike ngiqonda ukuthi vele ngiphathwe isifuba mina. Mase igame yami ngizazi number 66 eclassini. Mase igame yami yokufunda ngangivele ngivuse ngesifuba. Manje ngivuse isifuba ngiphuthunise khona seselindwesi ngihambe unebalance kanti lapha ngivuke isifuba nginqothi ngibayela ukuhlekwa ngenze iclass. Ale ngidusheka kanjalo ngakuthize ngifike esikole la khona sekuthiwa khona isidomi kukhalipha besindle ehlehlukene ila khona umuthi lo umkhuhlane omnyama mekumele kenze reading ngangivele ngiphuze wona ngizenza ngathi ngiyaphalaza ngoba ngenzile ukuthi ngingafundi ngibayela kona ukufunda ngoba ngizohlekwa benze yonke into kuhlungu ukuhlekwa. Abo umuntu uzohlesa into usekuqhwethe into esiqisako lanto inzima because abantu abaningi ba understand umuntu ngixoza athi kanje ngakwazi ukufunda ngoba akungeka aze uzusiza lo muntu omaziyo masuba neshosho uthi hayi ngempela akakwazi ukufunda isho ngangifundisa manje uthi mina ngitshemba ngeke khohlwa khohlwa isho igama lami ngize ngalibhala ngalimanga ukuthi sengizama nalo unokwanda kuphela sibonga ukuthi ulula vele uluzulu kodwa lesaka ma untshangasa ngengikwazi ukusibhala. Yabo kodwa umuzo ngisipelela amafabhathi ngawazi umuzo ngisipelela ngiyakwazi ukubhala
yabo noma faka ukuthi noma mhlawumbe esikoleni somuntu wakhe wazi ukufundela akubuza ukuthi ithini answer ngayiphendula ngomlomo into eyinkinga ngaselethwa ubhale-ke manje ya into efika ingaxele lapho ngazama into eyiningi ngazama ukuyibulala because ngibona ukuthi impilo isingathi imini because bahleka abantu kufana nomakhelwane basizakala yabo ngaza befundile imozi yasekhaya nje into ngabami baphumelele but manje mina bahleka ba understand kodwa ukuthi ingubani yabo umuntu emchaza umuntu uthi ayithi ayikho into ongazi ukufunda uvela uyithule lapho ukuthi into ozisho yabo so ngalenkathi othisha bekufundisa bezama ukuthi bakufundisa ukwazi ukubhala kwakusokwenzekani kuwena wawushesha ukhohle noma ukushuthi ugxilisa ingqondo yakho mangabe uthisha ekhuluma noma ekwenzisa into kwakungenzeki yabo ngithi ngiyazama ngitshela bomhlanje nje emise eclassini uzongitshela manje ungitshele ngo8 ngo9 lento le ayisekho yonke yeah ingqondo kahle ingqondo yakho ibisheshe ukubaleka entweni ingahlali entweni isikhathi eside yabo ngibengikude cremini yabo umuntu ambona umuntu ocremile into awukuthi ufunda phansi ngithi futhi ufundisile ngaphandle usengabe ngifunda eclassini ngizosho into aduyisho ngaphandle kodwa uyabona umuntu la kabufundi la uyacremile into ayisayicremile ayofundi awufundi phakathi yabo kusiza ukuthi ekhaya uhambe ngesikhathi umali ehlala manje kanti khona ubhuti omdala ona I think 31 years nawe nenkinga efana neyami ucela umacime athi mawaqha ukuthi mathi ungifundela ngathi mayambona lo nenkinga efana ngathi hayi hlapha kabona hlathi manje ngikutshela wathi hamba nesebona impela naye unenkinga same thing nje yami akakwazi ukubhala akazi ukufunda uyafundela yabo kwako Mike akukholakala ukuthi hayi ngempela into iqiniso ngempela umuntu omdala umuntu nawo naye so lapha high school ugcine uyeka kuliphi ibanga njengoba usho ukuthi kwabanzima kakhulu sofika khona ngaya grade 9 bengifunda esikhaweni emidlalo ngaya grade 9 ngoba nakhona futhi ngikusokuthi sekupanisha ema-toilet igama lami uthi no one is dumb ingane ehlekisa ngawe manje ngami kuhlungu lokho angifuqa izingane phela ziyayibalela lento leyo abanye othisha babekuthatha kanjani uma ngabe babikela ukuthi ezinye ingane ziyahlekisa ngawe angisho nje e-school la ngifunda khona othisha bengibabekela kwakungane ithithisa ishawa kuphela kungagxili lonto leyo e-primary la ngathi kwacishe kube ngcono khona because kwakubiza omunye umzali ingane ithithisa ingane washo ukuthi ngikhohlwa nogogo so ugogo into engabe yangilimasa kakhulu gogo mina wayebemtshela kube engazi lutho kwami mina bemdala kakhulu ngikhulisile mina uma ekhathi ehamba emhlabeni ngakhuliswa ugogo so bengazi ukuthi indaba zesikole akaze afunde naye so indaba ukuthi khonto bangakwazi ukufunda naye bedumela nje ukuthi ayini leyo mhlawumbe behlapha ngihlala nomuntu owaziyo ukuthi ngani kanje idinga ukuthi isizakala kanjani manje nginamasebelo ukuthi umuntu angihlala naye waye kanje naye ngoba ngifuna ukubuza lapho ukuthi abazali abazange bacabange mhlawumbe ukuthi bakuse esikoleni esithize esizokwazi ukubhekelela umuntu osuke enjengawo hayi uma ngisho ukuthi ngikhuliswa ugogo uma washaya nesonto emhlabeni kakhulu ngathatha ugogo nje akhuliswa yena laba abanye yazi kumndeni-ke uyahlukana babuye manje ngoba ugogo lodwa ngikhulisile engasekho othisha esikoleni sakho bona bakaze baze bakusho lokho gogo mhlawumbe bake bangifuqamanga babekusho because ngithi ngifundiswa lokho amakama ngezandla so kokwenga-understand lutho bakufana ukuthi nje bathela amanzi kuyena lento bebemtshela ngenxa ukuthi umuntu omdala ongayiqondi lento nabo bayitshela ukuthi mhlawumbe angiyikelela-ke yabo vele yabo bayalokho kuyezwakala manje indaba yomsebenzi i-ID khona ikhona i-ID ngikaba ngenzela i-ID kodwa into engithi ngiyabonga English ngayizi futhi ngiyakwazi ukuphendula ngiunderstand ngithi ngiyakubonga lokho because ukuphendula umuntu nje English awunankinga nomulele ngiyamuzwa inkinga lokubhala nje ukubhala nokufunda yabona lapho kunzima kakhulu